manisi o tātou atunu. O si mai ar mai mua whaafonga rinei taimi. Ia awale au nātu. O si tala whaapatoa o tūlapa o tau. Bei o na whenai nisi o tātou atunu i Samoa. Ili ni waitau o le masina. Ia mole nei aso, e AsoFaraile, e aso iwa o Februari, lua awhisa fumalvana. Tala'alasi, today's special weather bulletin is brought to you by LAPATAI'GA, SAMOATV TALA'LASI, and SAMOA Radio TALA'AVI, in collaboration with SamoaMetService. Tala'alasi o se vainga foi le nei li poti whapitoa numera lua mo Samoa. LAPATAI'GA o mtangi e whāwainga MUAMUA, tolu iwa 5 maila le tula o le awha amalusia mo Samoa. I le isi ono sifuru walu i tūla o lumanai. Fautuanga mololonga mono fuanga tumtawhanga mawalalo o le awha amalusia maltai au atai au. Ono ngalu whawhati mawalunga. Fautuanga sa vili malosi lo wha amalusia pia mo Samoa. LAPATAI'GA mo timunga mafa lo wha amalusia pia, mai no awhiaino fuanga e awhia ngofielo o longa ma ele solo. Man fautuanga muli mo papa maali e whangotalai te lo wha amalusia pia mo o ngā samita lai o le atunu. Ono ngalu mauma mawalunga whapesa vile whatautau, ma malolosi ni sio taimi. Le tawilinga sa vile malolosi o fitu wha, sa ele tu sa male lua se lau fitu 5 kilomita i sifo a sau, o le tolu se lau 1 kilomita i sifo pia le tu lai fitu le afiafi nei. O le nei tawilinga sa vile malolosi e ono avea mamtangi e whawaianga MUAMUA, maulotu mawana nga i sae matu i sae nga i mai Samoa. Ile sawa as fultasi maila tautai, por sfultol maila le tula, ma le whaatopula ia lona malosi i le isi ono i le sfulu walu i tula o lo manai. Ma leta satelite laulu nei, o se vaenga tele o aulo o tu mau peona ufiti ai le atunu. Wingal tau malpo nei ma le so atai au, i ti munga whaasolo i nama mafa whaapea nei wilam whaititili. Vaenga ngata i whale malpo nei ma le so atai au, o sa vilio laito e lau e lua sfulu tolu sfulu maila le tula, mai whatautau i niso taimi. Mai whaasolo atu whalima maila le tula i le tae au a tae au. O ngalu maa umai fitu le iwa futu le mawalunga i vaenga i matu, ai valu sifulu futu le mawalunga i o ngā sami sauti. Taimel tae pe ele male tae le toi kuata sifulu le po nei mo la so a tae au. Suatu i male tae toi valu minute le whalva ve au, pe ele toi sifulu minute le sifulu, suatu i le 1 minute te el whale fiafi, me toi pe ele leo tae toi lua sifulu 1 minute sifulu matasi le po. O le isi li poti o le tau whapitoa o le ama watu le tula e lua le vaveau, po se isi taimi lata mai pe atu sai masuinga le tau. Manuele po. Good evening once again. This is a special weather bulletin number 2 for Samoa. Tropical cyclone warning category 1, 39 to 54 miles per hour will be effective for Samoa within the next 6 to 18 hours. Flood advisory will be effective by tomorrow morning for low-lying coastal areas due to high surf. Wind advisory remains in effect for all of Samoa. Heavy rain warning remains in effect for Samoa. Flooding and landslide is possible for vulnerable areas. An also advisory for small craft and early fishing boats remains in effect for all Samoa open waters due to strong and gusty with high combined waves and swells. Satellite imagery of this afternoon shows a broad cloud band still affecting the islands. Tropical depression 07F continues to move east-northeast towards Samoa at the speed of 11 knots or 13 miles per hour and is expected to intensify into a tropical cyclone category 1 in the next 6 to 18 hours. Forecast for tonight and tomorrow, occasional showers with heavy force and thunderstorms possible. Forecast for the marine for tonight and tomorrow, northwesterly winds of 20 to 30 miles per hour, gusty at times, and may increase to 45 miles per hour early tomorrow morning. Combined waves and swells of 7 to 9 feet for northern waters and 8 to 10 feet for the southern side. And the tide table, low tide tonight will be at 9:45 for tomorrow. The tide expected to be high at 8 minutes to 4 early morning, low at 10 minutes to 10, another high tide at 6 minutes past 4 in the evening, and low tide again at 26 minutes to 11 at night. And the next special weather bulletin will be issued at 2 tomorrow or sooner if conditions warrant. Good night. Au le tau la ni aso o awe nātu, o na o le lango mai, o nisi nei o au nana whapisi nisi, whatasi ai, manisi o wasilasi lana.
Today's special weather bulletin was brought to you by the following.